gukorana n'imyuka y'abadayimoni. Ndetse yewe banavuga neza ko uyu mugabo yatanzemo abana b'ibitambo kugira ngo akomeze kuyobora igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo kandi kunyereza umutungo w'igihugu agakomeza gukoresha mu muryango we bwite. Ibi ntibirangira ahangaha gusa, indwara zitandukanye zigaragara mu muryango we ni kimwe mu bintu by'ibanga kandi byihishe bitigeze bikomeza kuvugwa ku nkuru ya Perezida Evariste Ndayishimiye wamenyekanye ku izina rya Perezida cyangwa Gen.Neva. Ni munyemere kuri uyu munsi tugaruke kuri zimwe mu nkuru zidakunda kuvugwa mu bitangazamakuru zigaragaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ese nibyo koko gukomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi no gukundwa cyane hirya no hino ku isi biterwa n'uko yafashe imbaraga ze maze akazadurira mu gukoresha imbaraga z'abadayimoni? Bihurira hehe se no gufata ibyakomeje guteza igihugu imbere maze akabibumbira byose mu muryango we? Niyo mpamvu bivuga neza ko ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi kudatera imbere byose bifitemo uruhare na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nimuze tubane yo kumenya byinshi mu mabanga akomeye cyane muri politike y'igihugu cy'u Burundi, tukaza no kugaruka kandi kuri zimwe mu mpamvu kino gihugu gifatwa nk'igihugu gikenye kurusha ibindi bihugu byose biri ku mugabane wa Afurika. Nayahe mabanga yikica inyuma yo kuba uyu mugabo akunda kugaragara ari gusenga ari kuvuga ko yiteguye gufatanya n'abarundi gukora ibishoboka byose kugira ngo batere imbere? Ese nibyo koko Neva niwe ntandaro yo gutuma igihugu cy'u Burundi kidatera imbere? Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kunengwa n'abasirikare bakuru kubera igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bya politike ndetse n'ubukungu. Abamunenga bavuga ko ibyemezo bye bwite ndetse n'imiyoborere ye gutemera kujya inama nabo bakorana ari kimwe mu mpamvu zikomeye ziri gutuma igihugu cy'u Burundi gikomeza gusubira inyuma umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Abamunenga kandi bavuga ko ibyemezo bye bwite ndetse n'imiyoborere ye ari bimwe mu byagize uruhare mu kudindira kwa politike n'ubukungu bw'igihugu. Ibi ntibirangira ahangaha gusa, banavuga ko uyu mugabo yafashe umuryango we akaba ari we shyira imbere kuruta gushyira imbere abandi bantu bakomeye cyangwa bafite ubushobozi bwo gukomera cyane mu gihugu, ndetse bikagira n'ingaruka ku mubano we n'ingabo zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko magingo angaya Neva ndetse n'abarundi muri rusange kumvikana kiba ari gisa nk'ari ikintu gikomeye. Itangazamakuru cyandika cyitwa The Great Lakes Eye kivuga neza ko uyu mugabo ari we wagize uruhare rukomeye cyane mu gushwanishwa kw'ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane wa Afurika, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Iki gitangazamakuru kandi kirakomeza kikavuga neza ko 87% by'abarundi babaho mu buzima bwo munsi y'ubuzima bw'ubukene, aho usanga ku munsi umuntu umwe ngakoresha $1 n'ibice 9. Bikavuga neza ko byose byagizwemo uruhare na Perezida Donald Trump. Iki gitangazamakuru cyakomeje kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ibyagomba guteza igihugu imbere maze abishyira mu muryango we. Baragize bati abanarabonye bavuga ko nubwo yarazi ibibazo igihugu gifite, Perezida Evariste Ndayishimiye yasize imbere abantu be ba hafi y'umuryango we kurusha iterambere ry'igihugu. Bavuga ko kandi bamwe mu bafitanye isano ye ya hafi bagize uruhare mu runini mu bucuruzi bw'igihugu. Ibi ntibyarangiye ahangaha kuko bavuga ko umugore we ari ushinzwe ubucuruzi bwo gutumiza ibikomoka kuri peteroli mu gihugu, bityo inyungu zose n'ubundi zikaba zigaruka mu muryango wa Evariste Ndayishimiye. Naho ngo abana be bakagira uruhare rukomeye cyane mu bucuruzi bw'imiti yica udukoko ndetse n'imyenda. Bavuga ko kandi yashyize uruganda rukora ifumbire agamije guhangana n'ikigo cya FOMI. Iki kigo ngo gifitanye isano n'abayobozi ba kera. Abanenga imiyoborere ye bavuga ko kugenzura igice kinini cy'ubucuruzi byatumye abashoramari bagira imbogamizi kuko amasoko atagihangana kandi amahirwe y'ubucuruzi akaba ari makeya cyane. Nk'uko byakomeje kuvugwa n'iki gitangazamakuru, umwanditsi yagize ati mu mwaka wa 2026 ibiciro by'ibicuruzwa byarazamutse cyane. Urugero, isukari yarazamutse iva ku mafaranga y'u Burundi 3,000 igera ku 8,000 by'amafaranga y'u Burundi. Ibiciro bya essence nabyo byazamutse kuva ku mafaranga y'u Burundi 2,100 bigera kuri 4. Bityo bituma abantu benshi bakomeza kwibaza byinshi ku bigendanye n'ibi biciro bikomeje kwiyongera. Kubura essence byatumye gurishwa ku isoko, byatumye ritemerwa ku giciro cyo hejuru. Umwe mu batuye mu buri Bujumbura yavuze amagambo akomeye cyane atazibagirana ubwo yagiraga ati tugenda ibirometero byinshi buri munsi tukajya ku kazi kuko nta modoka zihagije kubera ikibazo cya essence. Iyo tugarutse nimugoroba tunaniwe ntitubasha no kwiyuhagira kubera kubura amazi, kandi rimwe na rimwe ntidushobora no kureba televiziyo kubera kubura amashanyarazi. Ni gute igihugu kimaze kuyoborwa na Perezida Evariste Ndayishimiye gize amagingo kidafite amazi ndetse yewe n'abashanyarazi?
kuva Ndayishimiye yafata ubutegetsi bivuga ko yatangiye gutakaza icyizere cy'abasirikare bamushyigikiye kubera ibyemezo afata wenyine. Bivuga neza ko uyu mugabo kuva yafata ubutegetsi yatangiye gutakarizwa icyizere n'abasirikare bari bamushyigikiye bitewe n'uko uyu mugabo yafataga ibyemezo wenyine kugeza amagingo angaya. Harimo uruhare rw'ingabo z'u Burundi mu bibazo bya politike iharanira demokarasi ya Kongo ndetse n'imyanzuro y'ubukungu itaguwe neza. Gufunga umupaka w'u Burundi ndetse n'u Rwanda nabyo byateje kutishimirwa icyo cyemezo kuko byagize ingaruka ku baturage. Ibicuruzwa byoherezwaga mu Rwanda byabuze isoko n'ibicuruzwa byamutumizwaga hanze byongereye igiciro kubera ko u Rwanda ari inzira yoroshye ikoreshwa mu gutumiza ibintu biva ku byambo bya Mombasa ndetse na Dar es Salaam. Ibi byakomeje kuvugwa neza ko Ndayishimiye yagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma igihugu cy'u Burundi gikomeza gusubira inyuma. Ibi bibazo byatumye havuka itsinda rishya rya politike riyobowe na Minisitiri w'Intebe Generali Dirakobuca. Bikaba ari itsinda rishyashya rya politike ryaduse mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Rikaba kandi ryarabonye abayoboke mu bayobozi ba politiki n'abasirikare batandukanye batishimiye imiyoborere ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuga ko ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD ndetse na FDD bamwe mu basirikare b'abanyapolitiki babona benshi badakwiye gukomeza gukorana nabo nk'umwe mu bashobora kuzamusimbura. Bakanavuga kandi ko uyu mujenerali ashobora kuba umwe mu basasimbura Perezida Evariste Ndayishimiye cyane ko ari na Minisitiri w'Intebe. Amakuru avuga ko Ndayishimiye yatangiye gukura ku myanya ikomeye bamwe mu bayobozi yatekerezaga ko bashobora kumurwanya cyangwa kumusimbura. Harimo wahoze ari umuyobozi mukuru w'ibiro bya Perezida Gabriel uzwi nka Tibi ndetse n'uwahoze ayobora ubutasi bw'u Burundi Major General Etienne. Nanone ifungwa ry'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe bivugwa neza ko ryateje abantu benshi impagarara, ryatumye bamwe mu basirikare batangira gutamugirira icyizere. Amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kubona ko adashobora kubona manda ya kabiri adafite ububasha bwa gisirikare bakuru yari yaratangiye gushyira ku ruhande. Niyo mpamvu bivuga ko yatangiye kongera kubegera. Harimo inama yabahuje tariki 24 Nzeri igamije kugarura icyizere no gushaka ubufasha bwabo mu matora za mwaka wa 2027. Mu ijambo rye ryo ku itariki 19 Kamena ubwo yari amaze imyaka 4 ku butegetsi, Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abarundi ko yujuje amasezerano yari yaratanze mu matora, ariko bamwe mu baturage bakomeje kugaragaza ko ubukungu bukomeje kuba ikibazo. Ibibazo bya politiki n'ubukungu bikomeje gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye atemerwa na bamwe mu bayobozi ba leta ndetse n'abasirikare. Kutishimira imiyoborere ye mu baturage bituma bamwe bibaza niba azashobora kongera kuyobora manda izakurikira yo mu mwaka wa 2027. Ukuri ku bigendeye no gukorana n'imyuka y'abadayimoni bavuga neza ko nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugaragara nk'umuperezida ukunzwe kandi uyobokamana, usanga afite imbaraga zikomeye cyane zimukoresha. Reka ibingi tuzabigaruke mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Stay safe, be blessed, we love you.